Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Herencia tahapinapaqmi kangi. Chaymanta kunanka ña Diospaq wawami kangi. Ña mana sirviq shinallachu kangi. Chashna ña Diospaq wawa kashkamantaka Cristomantami Tayta Dios imalla charishkataka hapikringi. Galatas 4:7. Imatatik nishaninga shuk esclavo kashkamanta kunanka ya Diospaq wawa kanaka. Imatatik nishaninga ima suyana yuyita mana charishpapish kunanka suyana yuyita charinaka. Imatatik nishaninga imata mana charishkamanta kunanka tukuy ministishkata paktaytukunaka. Kay musuqyayta paktanchikmi ñukanchik kawsaykunaman Apu Jesucristo yaykuchun mañashkamanta. Ñukanchik kawsaykunata Apu Jesuspaq makipi mingashpa churashpaka shuk huchayuqlla runa kashpapish Diospaq herenciata hapingapaqmi kani. Kutin chaymanta wichimanka paypaq tukuy imalla charishkakunatami paktaytukuni charitukuni. Kunanka ña mana shuk esclavo kashkamanta churi wawa kashkamanta y Diosmantami herenciata hapingi wawa tukushkamanta. Wawa kanami ñukanchik kay mundo kay pachapi imashina kaykunata rikunapika musuqyachin shuktiyachin. Chaymi ñukanchikka mana tapurikuna kanchik shamuq mikunaka maymantatik shamunga nishpa. Y Diospaq wawakuna shinaka herenciatami charinchik. Tukuy paypaq imalla charishkakunatami paktaytukunchik hapitukunchik. Ña ñukanchikka mana tapurikunachu kanchik. Kay rato ñuka churanaka ñamarillachapashina. Katik ñuka camisa, katik ñuka pantalonka maymantatik shamunga nishpaka. Galatas 4 pirnikushka shinaka ñukanchikka tukuy imalla Dios charishkamanmi yaykuytukunchik paktaytukunchik. Kutin shuk alli yaya kashkamantaka payka ñukanchikman kungallami. Chasnallatik ñukanchikka imawanchari makanakukunchik. Shitanakuykunawan, shuk mana alli apanakuywan, shuk huchapi chari kutin urmakungi, mana kashpaka ima shuktiwanchari kikin makanakukungi. Chaytaka mishaytukungimi y a Diospaq ayudawan. Kutin paypaq herenciata hapingapaqmi kanchik. Wawakuna shinaka allitaqmi ñukanchikka yachanchik ima prueba shamushpapish ñukanchik testimoniopi mirachinapaq sinchiachinapaq kashkata. Diospaq wawakuna shinaka ñukanchikka allitaqmi yachanakanchik. Pruebakunaka ñukanchik krinapimi mirachinga sinchiachinga ñukanchik testimonio ashtawan wiñashpa mirashpa katichun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.